U proteklih 13 godina monahinje manastira Devič preživele su mnogo toga. Zatvarali su ih pripadnici OVK, bile evakuisane tokom martovskog nasilja 2004. godine, kada je manastir spaljen do temelja. Danas nemaju mira od lopova i drugih zlonamernih. Sa kosovskom policijom, sa čijim pripadnicima ne komuniciraju, nemaju pozitivna iskustva. Znamo i ranije kako je bilo, kada imamo problem, mi prijavimo policiji, policija dođe, čim policija ode ne prođe ni 5 minuta, problem se nastavlja. Vidim da su sestre vrlo zbunjene i uplašene. Manastir još nije u potpunosti obnovljen, tako da 4 policajca sigurno ne mogu zaštititi manastir i sestre se ne mogu sad u ovom trenutku osjećati bezbednom. Po odlasku Kvora pre nekoliko dana, monahinje su odlučile da kapije manastira budu stalno zatvorene, pa oni koji žele u Devič moraju da se najave telefonom. Monahinje manastira počele su gradnju zida da bi se, kako kažu, što sigurnije osjećale. Na istočnoj strani manastirskog dvorišta postoji prolaz, ali ne i vrata. Ovaj prolaz su kontrolisali do pre neki dan vojnici Kvora iz ovog bunkera. Njihovim odlaskom ovaj prolaz ostao je potpuno neobezbeđen. Poslednjih godina Kvor je kosovskoj policiji poverio na čuvanje više pravoslavnih crkava i manastira. Većih bezbednosnih problema nije bilo. Ali sve te svetinje se nalaze u drugačijem okruženju i ne možemo ih gledati kao manastir Devič. Na rizike kojima je manastir Devič izložen, vladika Teodosije ukazuje i time što se u taj deo Kosova, poznat kao Drenica, ne usuđuje da dođe bez pratnje Euleksa.